of a surprise for sure, but definitely an exciting one. Manera ko ba para escuchar mainta. Tanang ko BTS may sa anunsya ko nantabay live stream ng comeback performance sa riba Netflix. Isa kilo bira pelikula ang titula BTS The Comeback Live Arirang. Siguro record-breaking K-pop group aki anunsya na January kunalo Reunite Album Noble World Tour sa akin. Poco después na ang konfirma yung titulo tami di album. Isa kita bay sali 20 di Mart. Album se llama Arirang. My beloved one. Ahora que seguro anuncio de landmark live performance ko es aquí lo stream exclusivamente riba Netflix y es aquí lo ta 21 de Mart pa 8 Korean Standard Time es pa nos tabira 9 di mainda of shator. Uninanos. Pero aquí nang siguro broadcast lota live for the Gwangamun undi Seoul su mas iconic itambe symbolic landmarks na undo ka evento aki tambe ta marka BTS ng prome global stage performance ita celebra release din ang highly anticipated new album Arirang manera mencionado sa kita pa sali 20 di Marta and if you haven't pre-ordered yet Hasye, Keremi. It's gonna be more than worth it. A través de partnership kuting entre Hype y Netflix siguro lo por 13 aquí nang long-awaited comeback na millones de viewers globalmente. Stream aquí means lota follow door the documentary BTS The Return. Eso aquí by premiere ribe streaming service 27 di Mart. Lo cual ko namin sa describe yung intimate documentary pelikula cual siguro ta chronic making the banda sa new album. Ito offer sa fans un rare behind the scenes look na a journey ku BTS may sa pasading panang highly anticipated return. Ayer mes nang biyaha by basta liw. Naabiyahabay pa siniki siguro tambi tinanamis na international schedule na United Arab Emirates pang overseas schedule. Kaya siguro nang nota sinta kito tampoko which is a wonderful news. Paturtinos ko siguro kersaki ko turto may pasa. Manera ko yaka mencionar algún biyaha ko world tour aki lota din diferente ciudad venue siguro hopi fetch ko ng timpa aya aki para tama otro aya na onda ko pa 2027 tabay being mas fecha acerca también. Teco ahora aquí en the cover 34 región y naloting 79 live shows pero después de previous pre-sales ya acabamos por tomar nota ko lugana na undo que pre-sale abay way too well na agrega mas fecha también. This is aquí sempre tem un chance ko ta bypassa. Pero definitely something to look forward to 20 di Marta mês 21 di Marta ta mês pa sinikin nos por disfrutar di comeback